U Albaniju smo otputovali sa predrasudom o siromašnoj i zaostaloj zemlji, o izgubljenom narodu najzagonetnije i najzakopčanije europske države. Što mi zapravo znamo o životu običnog Albanca? Gotovo ništa. A što o albanskoj kulturi i povijesti? Krhko znanje. A o mladosti i njenom životu ispostavit će se, pojma nemamo. Nakon ulaska u Albaniju preko graničnog prijelaza Božaj na putu prema Skadru, gradu bogate povijesti, vidljivi su ostaci socijalističkog siromaštva, ali i užurbane obnove i izgradnje onoga što je uništeno u tijeku 45-godišnje strašne diktature Envera Hodže, tog najšarenijeg i najokrutnijeg pustolova na svjetskoj crvenoj pozornici, koji je rođen u kamenom gradu Đirokastri. Naš prvi sugovornik porijeklom iz sela Čeljevo kod Čapljine, čiji su preci došli u Albaniju prije 131 godinu, na arhaičnom bosanskom jeziku pokušao nam je predstaviti život u vrijeme režima svirepoga gospodara zemlje Orlova, kako su zvali Envera Hodžu. Na svijetu se zna šta je komunizam, ali bolje vek zna albanski narod, to ne može znati niko u svijetu, pošto najpoganiji diktator toga režima je bio Albaniju. Nije samo za nas, on je bio za cijele Albanci. To što su doživjeli Albanci, to i mi manjine. Kao svi i mi smo patili baš dobro. Mi smo radili, mi smo se snašli nekako s radom, pošto Bosanci gdje god idu, ja sam čuo i u Bosnju, svaki Hercegovac baci ga gdje god hoće da se na nogama pati. Pa tako i mi ovako se snašli, radili i nekako smo živjeli. Ali pod režima bilo je baš teško za cijeli Albanci, tako i za nas. Poznato je da je njegova čelična krvava metla pomela sve one koji su iole mislili drugačije od njega. Tu su prije svih njegovi prvi suradnici Mehmet Šehu, Koča Hodža, Naku Spiru, utjecajna vrijedna partijska aktivistkinja Liri Gegaj i mnogi drugi. Enver Hodža ih je likvidirao po kratkom postupku ili je za njih potpisao smrtne presude. Albanci danas kažu da su ga, dok je živio, u snu posjećivali i progonile žrtve njegove krvave diktature. Samo rijetki, odani poput Ramiza Aliua i Adila Čerčanija, bili su pošteđeni surovih obračuna sa onima koji su nešto značili u albanskoj radničkoj partiji diktatora Envera Hodže. Jedan od utjecajnijih Bošnjaka, čiji je pradjed u Albaniju došao iz hercegovačkog sela Kosor, nadomak Bune, bio je u lancu Hodžine vlastodržačke strukture. Poslije vojske ja sam završio tu školu, srednju školu, i postao sam šef zadruge Tuka, što sam imao 2 sela, oko 500 radnika, oko 500 hektara zemlje, pa u toj zadruge je bilo negdje oko 600 krava, 800 do 1000 ovaca, 12.000 kokošiju, 12.000 pilića i tako se to kretalo do 1991. godine. Znaš li da jedan radnik radio cijeli dan za kilogram šećera? Kilogram šećera ili 2 kilograma brašna. Cijeli bi dan radio. Ovdje kod nas za režima Envera Hodže, ovdje si mogao kod nas dobiti 2 kila ulja, 2 kila šećera, 2 kila riže ili makarona, 10 deka kahve i to je tako bilo, ta režim je, to je bilo standardno, mjesečno i tako za cijelu familiju, ne za osobe na samo. A šta mene zanimalo to, kad sam vidio tamo na pjacu u Mostaru, kad sam vidio prodaje se sve čega, bez na primjer, koliko ćeš uzeti, koliko ćeš kupiti, koliko ćeš to, nije bilo te koliko hoćeš i tako. Ja kad sam vidio kafe u vrećama, ja sam se odmah zamolio onoj prodavnici, onoj ženi, možeš mi ti učuvat meni vreću kafe da ponesem ja tamo. Kad je meni otvorila ona magazin,
Tuka je bilo preko 500 vreća je bilo kad sam se onda uhvatio ruke za glavu. Šta je ovo ovdje, gdje smo mi bili i šta je bila bivša Jugoslavija, koja je bila Albanija. Hercegovac Abdullah Mušić, čiji je pradjet u Albaniju došao 1875. godine, bio je u vrijeme Hodžine strahovlade visoko pozicioniran u partijskoj hijerarhiji. Ja sam bio vrlo angažiran u sistemu Envera Hodže i nisam imao posebnih problema. Bio sam član rukovodstva Radničke partije i direktor poduzeća. Bio sam veoma poznat. No moram reći da je u komunističkom sistemu bilo vrlo teško. Ni slučajno nisi mogao biti istovremeno pametan i bogat. To je bilo apsolutno nemoguće. Praćen je svaki tvoj korak i za sitnicu bi bio sapleten. Jedan od najvećih intelektualaca porijeklom iz Početelja živio u stalnom opravdanom strahu da uopće razgovara o političkim i drugim ozbiljnim temama. Diktatura je bila taka da ti nisi mogao slobodno svoje mišljenje nikad reći. Iako smo mi bili na univerzitetu, tu smo predavali našu profesiju, entomologiju i ovo i ono, ali vazda je bilo problema. Kad bi kući išao, bogoti da nisam nešto odviše rekao, da nisam nešto manje rekao, da nije ovo, da nije ovo. Nije niko slobodan bio. I oni što je radio u lopati i oni što je bio, jer si imao vazda slučaj da se sastaneš s nekim ko nije imao tvoju kulturu. I ti ne mereš znati, ali te dobro razumije ili ne razumije. Šta je bilo za uslove albanske dobro u to vrijeme? Dobro je bilo to za što su ljudi školovani. Na primjer, u našem selu od naših ljudi ima možda neđe stotine što su završili visoke škole. To je nešto dobro, ali život je bio, ovdje se radilo, koje god bio u selu, u tim kooperativima gdje su plaće bile mnogo niske. U veoma teškom položaju bili su i vjerski službenici. Poznato je da je Enver Hodža u periodu od 1965. do 1967. sve bogomolje u Albaniji srušio ili promijenio njihovu namjenu u društvene ili partijske domove. Jedan od Hercegovaca iz okolice Stoca imao je također noćne more od straha da bude likvidiran ili poslan na prinudni rat u nekom od rudnika u južnoj Albaniji zbog svojih vjerskih nazora. Bogo mi, živio su kao i drugi, sa strahom malo i bili smo, čuvali bi sve, jer onoga vakta oni bi ti primijetili i ženu kao špijun u Dušeku. Onda ja, što sam bio u medresu, bio sam sakrio Kuran i one druge knjige. Strah me bilo, oni bi ti uhapsili i onako polako istilahu, kako su oni znali, radili bi s tobom šta bi znali. Pa radio sam pošteno i sve toga što smo radili pošteno, ne ja samo ja mislim i cijeli Bošnjaci, oni su nas poštovali. Koliko toliko nisu nas dirali, a da bi malo krenuo, onda bi oni znali šta bi radili. U ništa boljem položaju nisu bili ni istaknuti sportaši. Enver Hodža je primjerice Ademu Sabliću, čiji su preci došli u Albaniju iz Domanovića, naselju na putu prema Stocu, postavio cilj da na prvenstvu u Kini 1965. godine mora pobijediti jugoslavenskog predstavnika. Obitelj Sablić je znala što to znači. Dakako, jasno je bilo i albanskom šampionu Ademu Sabliću. Atletičar je bio. I rekao mu, ovi naše vlade, ako ne prećeraš Jugoslavca, ti ćeš, kad odeš u Albaniju, bit ćeš u zatvor. I onda jedan drug njegov, Ademe, zadnja ti je granica u Beogradu, razmisli fino, ili ćeš u zatvor ili ćeš...
On se zamislio i ostao u Beogradu i tako, onda odšao u Sarajevo, kod Dajđa. Oni ga primili. Mi izbjeglišta za 5 godina, u logor što se zbori. Za 5 godina na jug Albanije smo bili. Nas 3 sestre i majka Rahmetli. I 2 brata. Zbog odluke da izbjegne zatvor, kompletnu obitelj Adema Sabljića Enver Hodža je osudio na dugogodišnji teški rad u rudniku na jugu Albanije. Kazna je bila surova kao i patnja kroz koju su prošli Sabljići. Onda kad smo došli ovdje nismo imali, šta ću ti pričati? Nismo imali podrške od nikoga, znaš. Vi ste, kaže, familija, kako se priča, umijem ja reći na naše. I ja sam bio nekoliko puta i u inostranstvu za specijalizaciju za ovo. Imao sam meni su nudili položaje i u Beču i u drugo da počnem tamo da radim u institutu i ovo. Onda sam vas da mislio koga ću ja ostaviti, imam 5 braći, imam ovo. Sve bi bilo to katastrofa za drugi. Da. Koliki je teror i strahovladu provodio albanski crveno-crni diktator države Ščiperije ili u prijevodu zemlje Orlova, govori slučaj kada je ubio mladog 25-godišnjeg inženjera porijeklom iz Bosne i Hercegovine. On zašto? Zašto se čuli su, znaš, oni sigurimci, kako i mi zovemo vamo, da on ne govori baš albanski jezik tačno, ali govori bosanski jezik. Ali ovdje bila je nekakav mentaliteta ko govori bosanski, ali srpski, on je odmah titista. Nije baš bilo lako. I zato on u zatvor i ubili ga. I oni su za okolo 35 godina su bili u Rudu tamo, u Rudniku, tamo radili, živjeli, a živjeli baš kako je bilo onda na onom režimu. Po kazni, ja. I vratili se u Tirani u 90-oj. I tamo oni još ne mogu živjeti baš kako treba, pošto treba uzeti stan, a nije lako uzeti stan, niđe, ne u Albaniju. I takvog okrutnog diktatora Albanci su zbog strahovlade koju je zaveo morali slaviti i veličati. Naručena laskanja i hvalospjevi uglavnom su bili oličeni u željama da Enver Hodža živi dugo, koliko je albanske planine ili koliko traje zemlja. Bosansko-hercegovačka zajednica je pak u to vrijeme sanjala samo jedan san. U vreme od Enver Hodže mi smo živjeli onaj život, kako da ti kažem, neki život što bi rekao, evo, samo se živi, ali smo uvijek promišljali za Bosnu. Kako može doći neki dan da bi mi bili u Bosnu ili da vidimo tamo negdje gdje smo mi, gdje je naše porijeklo. Ta smo dan sanjali uvijek. Ja isto, naše selo, naše sve, ove Bosance što su ovdje u Albaniji. Mislili smo da ćemo umrijeti i nećemo dočekati taj dan da vidimo Bosnu. Zato što je tako vrijeme bilo ovdje u Albaniji, nisi mogao da promisliš neki dan da ćeš vidjeti Bosnu. Danas više ne živi 45 godina slavljeni Enver Hodža, čak ni u udžbenicima, nazivima ulica, trgova i javnih poduzeća. No zato su počeli da žive Albanci i ostali građani ove čudesne zemlje. Za 9 godina od definitivnog raskida sa režimom krvavog diktatora, Albanija je krenula nezadrživim korakom ka prosperitetu i sretnijoj budućnosti i to je vidljivo na svakom koraku. Diktatura je bila ovdje, ja mislim, najžešća neki u jednoj zemlji istočne Evrope. Ovdje si mogao održati samo jedno biciklo. Ja sam bio zamjenik rektora, 4 ljudi je bilo da imaju jedno auto na izmjenicu, da moraš službeno negdje otići.
A sad ima jedan ciganin, Mercedes. To je. Tad je bilo zabranjeno i za jednog ministra nije mogao držati Mercedes. To je samo politbiroja bila, što su oni imali pravo te auto držati, onda je sve išlo do Fijata. I doista prvo što zapazite kada dođete na tlo Albanije jesu automobili i to gotovo 80% Mercedesi svih tipova i godina proizvodnje. A samo prije 15 godina jedan od ovdašnjih Bošnjaka je među prvima uvezao privatni automobil u Albaniju. Pa čuj, ja sam 1991. u 3. mjesecu, Martu, ja sam kupio auto Fićo, zove se Zastava 850, pa sam to auto ja među prvim doveo u Albaniju. Pa to je bila jedna fešta velika jer se prvi auto ubacio u Albaniju među prvim. To vrijeme je međutim definitivno ostalo iza građana Albanije. Danas samo zlonamjerni i maliciozni političari i mediji iz regiona mogu širiti priče koje još uvijek slušamo o Albaniji. Kako je tobože, to još uvijek država zaostalosti i učmalosti. Međutim, tko god danas dođe u ovu zemlju, bude mu jasna poslovica koja kaže da nije isto ono što se čuje i ono što se vidi. U Albaniji danas živi nešto više od 3.700.000 stanovnika, 70% muslimana, 18% pravoslavaca i 12% katolika. Godišnji proračun im je oko 3,5 milijarde eura. Prosječna plaća je oko 300 eura. Ovi slični suhoparni podaci mogu se naći i na internetu. Međutim, ono što tamo ne piše jest kako ljudi žive, kako provode svakodnevnicu. To se barem djelimično može doživjeti samo osobnim iskustvom. Definitivno, Albanija nije ona država o kojoj smo slušali ili čitali. To je država koju gledate, vidite i osjećate kao zemlju koja se brže razvija nego što drugi žele priznati, ali sporije nego bi Albanci željeli. Čovjek koji je došao u ovu zemlju iz Bosne i Hercegovine na mjesto direktora Mercedesova predstavništva uvjerava nas da je Albanija za našu zemlju u mnogim segmentima nedostižna i daleko perspektivnija. Uostalom, bliža je NATO-u i Europskoj uniji. Mnoge stvari se ne mogu riječima opisati. Čovjek treba sam da dođe, da vidi, mislim, nešto za nas je Albanija, vi sami znate, za nas je Albanija bila jako udaljena. Ono što smo znali smo o Kosovu, a Albaniju stvarno nismo znali ništa. Albanija je kao zemlja jako lijepa zemlja i s mnogo mogućnosti. Više mogućnosti nego Bosna i Hercegovina, čak više. Čovjek treba doći ovdje da bi se sam uvjerio. Nema drugih riječi. I doista, uvjerili smo se da je primjerice u izgradnji autoputeva Albanija daleko ispred Bosne i Hercegovine. Put do najužeg središta Tirane vodi nas kroz križanje dviju vrlo prometnih ulica. U glavnom gradu Albanije živi oko 1.200.000 stanovnika. Brzo shvatite da Tirana ima i bolje hotele nego Sarajevo, ogromne trgove i daleko organiziraniji saobraćaj. Edhembej džamija i Sahat Kula na velikom centralnom trgu, zgrade opere i drugih državnih institucija, bulevari, univerziteti, novi stambeni blokovi, mega restorani, hoteli, gradska vreva, govore da ovaj grad već prednjači nad susjednim istočnoevropskim prijestolnicama. Da se nalazite u dostojanstvenoj i velikoj metropoli, govori vam činjenica da vas nitko neće čudno pogledati zato što govorite bosanskim ili bilo kojim drugim stranim jezikom, ili što vozite auto sa tuđim registarskim oznakama. Ljudi su spremni na komunikaciju bez predrasuda o vama, kao o nekome od koga treba zazirati. Drač se smjesti otprilike na sredini albanske obale. Najvažnija je luka te države i drugi grad po veličini sa otprilike 100.000 stanovnika. Kada kao potpuni stranac dođete u Durrës ili Drač, prvo što primijetite su velelipne vile, zgrade, apartmani, raskošni hoteli i nepregledna plaža. Brodovi iz brojnih zemalja svijeta čekaju na istovar robe.
Autoput od Tirane do 25 km udaljenog Drača je izgrađen, a sada se u pojedinim dijelovima proširuje još za 2 kolovozne trake. I tako dok hodate prostranim ulicama i trgovima luke Drač i čudite se brojnim kontrastima, ispred vas se ukaže prekrasan amfiteatar, sagrađen prije 2400 godina. Doduše malo ronuo i zapušten, ali tim vredniji. Na velikoj ploči, nažalost, samo na albanskom jeziku, povijest je građevine. Platite ulaznicu $1 i u trenu se vratite 2400 godina u prošlost. Amfiteatar je mogao primiti do 20.000 posjetitelja i služio je uglavnom za borbe gladijatora. Njegova veličina donekle govori i o veličini ovog 3000 godina staroga grada. Tko zna koliko još ovakvih povijesnih znamenitosti krije Drač i Albanija. Jedna od njih je i ova građevina u samom središtu Drača. A kada dođete u povijesni grad Skadar, koji je 3. po veličini u ovoj zagonetnoj zemlji, uočit ćete još veće kontraste između ostatka socijalističkog siromaštva i najmodernijih višekatnica sa stanovima uređenim u skladu sa najnovijim talijanskim standardima. Za razliku od Drača, gdje živi najveća grupacija Bošnjaka čiji su preci došli prije više od 13 decenija iz Bosne i Hercegovine, u Skadru je najveća grupacija Srba i Crnogoraca čiji su preci ostali ovdje u vrijeme povlačenja vojske sa Solunskog fronta. U Skadru se, kao i u drugim gradovima, obnavljaju i bogomolje, koje su porušene ili im je promijenjena namjena u vrijeme diktatorskog režima Envera Hodže. Iza njega je ostalo i 750.000 bunkera, od kojih su mnogi uklonjeni, ali puno ih je još koji vire iz polja i dvorišta, potpuno neiskoristivih. To sumorno komunističko nasljeđe koje govori o izoliranosti, autarhičnosti i svakovrsnoj represiji donekle ublažavaju novoizgrađene moderne građevine. Albanci danas neizmjerno žale zbog činjenice da su ih grčki bankari opljačkali nakon sloma režima Envera Hodže takozvanom piramidalnom štednjom. Izgubili su milijarde eura, a golem broj financijskih gubitnika odlučio je napustiti zemlju i otići upravo u Grčku, gdje danas živi oko 700.000 Albanaca, i u Italiju, gdje ih je preko 350.000. Od tih silnih uništenja i samouništenja Albanija se još uvijek nije oporavila, tako da se gotovo sve potrebno za život uvozi uglavnom iz Italije. Krajnji rezultat toga je da su cijene u albanskim trgovinama i restoranima iste kao i u našim. No ekonomisti tvrde da bi Albanija za 10 godina mogla izrasti u prosperitetnu zemlju. Aktuelni predsjednik Sali Berisha počistio je dobar dio korumpirane državne administracije, sredio carinu i maknuo kriminal sa ulica. Taj europski zaokret i orijentacija simbolično se manifestiraju i kroz postavljene zastave Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država u svim uredima državnih institucija i na ulicama. Ja držim recimo 4 zastave u ovom uredu. Europske unije, američku, albansku i zastavu moje komune. Mi stremimo Europskoj uniji, a Amerika je tvrđava demokracije. I sve ružno što se događalo na Balkanu zaustavila je upravo ta velesila. Da nije bilo američke pomoći, tragedije našoj braći na Kosovu i našim prijateljima u Bosni i Hercegovini još bi trajale. Zato s poštovanjem držimo tu zastavu. Da nije bilo pomoći naših prijatelja iz Europe i Amerike, pitanje je kada bi srušili krvave diktatorske fantazije Envera Hodže. Doista, Albanija korača snažnim korakom prema Evropskoj uniji i zbog činjenice da, za razliku od Bosne i Hercegovine, nema balast destruktivnog nacionalističkog korumpiranog rukovodstva. Albanski predsjednik Berisha najavljuje i gradnju Jadransko-jonske autoceste. Uz obalu niču prekrasni hoteli visokih kategorija, a biznis cvjeta na sve strane. Ovu oazu još nisu otkrili zapadni turisti.
Bosansko-hercegovačka zajednica, koja u Albaniji broji preko 10.000 ljudi, dobro se snalazi i uklapa u aktuelne ekonomske tokove, uz stil koji je svojstven samo nama, a na njega su već naviknuti i Albanci. U smislu ekonomije isto je ko mi, ko Albanci. Isto, tu nema nikakve razlike. Možda kod nas, eto, mi imamo onu, kažu za nas, i Albanci sami kažu za nas, znači mi smo malo tražimo muziku, volimo možda malo više popiti od njih, znači više trošimo. Isto i zaradimo više od njih, možda malo, znaš, ali to ne utjecaje niđe. Živimo isto kao i oni, znači imamo isti ekonomski, Ove riječi najbolja su najava za našu sljedeću priču o zemlji Orlova i bosansko-hercegovačkoj zajednici u njoj. U sljedećoj emisiji putopisne reportaže saznaćemo i nevjerojatnu tajnu kako su građani Albanije, čiji su preci došli na ove prostore iz Bosne i Hercegovine prije 131 godinu, sačuvali pamćenje bosanskog jezika, kulture i običaja svojih dalekih predaka. Naš boravak u Albaniji, koja je za samo 9 godina od definitivnog raskida sa diktatorskim režimom Envera Hodže doživjela nevjerojatni procvat, iskoristili smo i da tragom pisanja Zagrebačkog večernjeg lista od 3.3.2006. godine posjetimo naselje Borak, nadomak drevnog albanskog grada Drač. Prema pisanju ovoga hrvatskog dnevnika, to selo, citiram, nastanjeno je isključivo Hrvatima, islamiziranim još iz vremena kada su se sa turskom vojskom povlačili pred Austro-Ugarskom, iz mjestašaca Blagoja, dakle ne Blagaja, i okolice Bune pokraj Mostara, završen citat. U svakom slučaju, bio je to dobar povod za još jednu putopisnu reportažu iz zemlje Orlova. Za 10-ak minuta vožnje iz luke Drač našli smo se u velikom selu Borak. Prekrasni ravničarski predio u neposrednoj blizini mora prostirao se u nedogled. Nemalo smo bili iznenađeni kada smo nakon dolaska u ovo predgrađe Drača čuli da ljudi govore naš jezik. Prvi sugovornik nam je na arhaičnom bosanskom jeziku kazao da su njegovi preci porijeklom iz hercegovačkog sela Stanojevići pokraj Mostara. Ja sam se rodio ovdje. Moj se babo, otac rodio ovdje. Moj dedo se rodio ovdje. I onda pradjeda, on došao od tamo. Naš prijatni domaćin nam je odmah pojasnio da u ovome području žive ljudi koji su porijeklom iz Hercegovine. Mi smo 2 sela ovdje. Ima nas negdje oko 600-700 kuća nas ima. Samo u 2 sela. Ovo je selo Borak ovdje. Imamo i drugo, ovo sa druge strane, kako se zvao, ovo je se zvao Borak Stari. Ovo ovdje se zvao Borak Stari, a ovo gori se zvao Tepa. Tepa, ne znam kako vi, kod nas je, ja, Tepa. I u sred tuka je bila sela, bila je džamija, stara džamija, što su je naši stari pravili tako. A drugo selo imamo tu, iza Tepe naše, imamo selo Kodžas. U daljnjem razgovoru doznajemo da je nekoliko desetina obitelji iz Hercegovine davne 1875. godine, dakle 3 godine prije održavanja Berlinskog kongresa, krenulo brodom iz Ploča na put prema Turskoj. Brod se pokvario blizu albanske luke Drač, gdje su oni sišli na obalu mora dok se kvar ne otkloni i u razgovoru sa tamošnjim žiteljima kazali da im je krajnja odrednica Turska. Oni su im pokazali da je tu Turska. I onak su oni odlučili da se tu svrate i tu su ostali. Oni su na početku ostali na more Tuka, zove se Ražbul, se zove to mjesto. Tu su ostali 2-3 godine i onda tu im se nije sviđalo to mjesto
I onda su krenuli, tražili su da bi među njima bila rijeka. Tamo, kako su i u Hercegovini oni bili uz rijeku, i ovdje su tražili uvijek i rijeku. I baš su je našli, ta se rijeka zove Erzen, to među dva sela, Borak i Kodžas, i tu su, onda su oni tu se gradili, pravili kuće, barake su bile ove kuće i pletarke, i tako dobro se snalazili sa Albancima tuka, sa komšijom. I međutim, baš smo mi od najboljih svija muhadžira, što se zovu, što su došli u Albaniju, mi smo među najboljim i tako nas i oni cijene. U tijeku posjete naselju Borak zaustavili smo se i pred ogromnom višekatnicom i doznali da je njen vlasnik bivši zamjenik rektora Univerziteta u Tirani, i to u eri Envera Hodže. Domaćina smo zatekli u privatnom rasadniku, svom novom biznisu, dok je radio sa suprugom. Obradovao se našoj posjeti i odmah nam s ponosom ispričao da njegovi preci vode porijeklo iz drevnog hercegovačkog grada Počitelja. Ovdje su došli moj dedo kao dječak, neđe 16-17 godina, su 3 brata i 1 sestrom. To je bilo 1875. Sašli su i došli tamo gdje smo mi sad. U 2 sela, Borakevo i drugo je selo Kodžas. Oni što su ostali ovdje, što je malo bilo na visini, oko 15-16 metara nadmorske visine, oni su preživjeli svi. A oni što su bili u niskim dolinama blizu Erzena, to je jedna rijeka, baš su puno pomrli od malarije i ove stvari. Bili su sve kuće pletare. Ja to pamtim kao dječak. Ja mislim, najvisokija kuća bila u Klarića, to je 2 sprata je bila jedna kuća, tu smo imali prvu školu, a sve je drugo ovako nisko bilo, ali je selo bilo dobro i imali smo dobar ugled od Albanaca što su živjeli oko nas i drago im je bilo se snositi s nama i poznajemo se kao ljudi da radimo dobro, da smo pošteni. Naš sugovornik nam je kazao nešto i o razlozima zbog koji su preci današnje bosansko-hercegovačke zajednice u Albaniji napustili svoja ognjišta u Hercegovini. Situacija je baš slična ko što je sad bila, kako nama pričaju. To je bilo negdje austro-hungarskog vremena, kad su došli. I to je bila za naše ljude, kako pričaju, kako se ja čuo od moga oca, pritisak. Pa nisu se htjeli predati da sve to pokrštavanje i ovo i tu tako su otišli. Ali ja mislim mi smo ovdje dočekali dosta tije ljudi i ovoga rata, i Srebrenice i drugih mjestaca. Ja mislim narod bježi iz svoga mjesta samo tad kad vidi gdje ima zlo, ima nepravde, ima toga da on ne mere više živiti. Ja na primjer, i sad, što ja sam ovdje rođen, moj otac ovdje rođen, kad otiđem u Počitelj, tamo gdje mi je rođena majka baš i gdje su moji svi tu mi je najdraže mjesto neki ići. Ako mora reći neko gdje ti je najdraže, ja bih rekao Borak, gdje sam rođen, i Počitelj, gdje su moji. Ja mislim, drugi bježi iz svoga mjesta samo tad kad vidi ima zla, gdje drugi pravi nepravdu. Još jedan žitelj naselja Borak bio je profesor na Univerzitetu u Tirani. Njihovi preci su na ove prostore doselili iz čapljinskog sela Čeljevo. Došao je bio stari Halil Dugalić, otac moga djede. Pa on je imao svoju familiju, 3 sina, moju, Bećira Dugalića i Salku Dugalića. Tako je jednu kćerku. Okom
jedno 20 godina moj dedo Bećir se oženio, imao 2 sina, moga babu Halilu i Aliju, moga Amidžu. Mi smo 28 muškaraca Dugalića u Albaniju, a tamo ja mogu i s jednom rukom, znam, s jednom rukom brojiti. Alija, Salko, Šerif, nema i više tamo muškaraca Dugalića u Čeljevu. To nije mi baš drago. Doznali smo još i da je BH zajednica u Albaniji brojna, te da ljudi porijeklom iz Bosne i Hercegovine žive u gradovima Tirani, Draču, Elbasanu, Skadru, Firu, a posebice u Šijaku. Također se zna da u Albaniji egzistira i 60-ak prezimena čiji su korijeni iz Bosne i Hercegovine, od kojih su najbrojnija Klarići, Dugalići, Mušići, Kapetanovići, Sabljići, Cigići, Bačići, Jamakovići, Bašići, Dizdari, Mičijevići, Nuhanovići, Brčići. Njihovi preci su uglavnom došli iz okolice Mostara, Čapljine, Stoca, Počitelja. U Albaniji danas živi preko 10.000 žitelja koji su porijeklom iz Bosne i Hercegovine ili točnije iz Hercegovine. Posebice je zanimljivo to što su usprkos činjenici da su njihovi preci na ove prostore došli prije 131 godinu uspjeli da sačuvaju jezik, običaj i tradiciju svojih predaka. Ova činjenica je utoliko fascinantnija ako se zna da im je to pošlo za rukom čak i u vrijeme strašnog 40-godišnjeg diktatorskog režima Envera Hodže. Tada su naime za samo jednu izgovorenu nealbansku riječ ovdje ljudi ubijani. Već desetljećima u bosansko-hercegovačkoj zajednici u Albaniji među živima nema nikoga tko je rođen u Bosni i Hercegovini. No njihovi najstariji potomci prenijeli su nam samo dio teške sudbine koju su preživjeli u tijeku strašnog komunističkog režima Envera Hodže, posebice u nastojanju da sačuvaju jezik i kulturu svojih predaka. Patili još mala vijek, 50 godina. Mi smo htjeli pregovoriti naš jezik, još zapjevati, još nešto čuti, nešto uraditi. Ba. Bi u zatvor odmah otišao. Tako smo patili 50 godina. Sad smo fino. Dobro smo sada. Hvala Bogu, mi smo pitomi prema jednom drugijem bili ovdje se vaza slušalo na radiju. Nismo imali mi takve stvari ko što se događalo svukud u Albaniju, da jedan drugoga špioniraju i ovo i ono. Ovdje se po cijeloj Mahali i Gornjoj i ovo slušalo i tad kad se nije dalo slobodno govoriti naš jezik. Borili smo se mi kao svi da počnu naša djeca učiti naš jezik, jer majka uči jezik. Mi svi smo naučili jezik od majke. Kad bi došli kući, svi bi govorili samo naš jezik. I to je bilo, prvo bi pošli mi u školu da učimo albanski, mi bi naučili naš jezik. Ovo mudro razmišljanje da se jezik uči od majke rukovodilo je pretke ovdašnjih Bošnjaka da se žene iz Hercegovine kako bi sačuvali osobenosti svoga naroda. Mogu ovo reći da mi smo čuvali one stare pjesme, jesu i pjevali kad je bila koja svadba, kad je nešto bilo, kad su sastavili pa i šale, pa i zakone, sve su i čuvali do sada. Do 1940. imali su pravu da iđu u Bosnju, u Mostaru, okle smo došli, pa otamo se ženili, naše babe. Moje babo prvi bio, što se oženio su Albankom. Kada je Albanija zatvorila svoje granice i danas najstariji 83-godišnji Klarić, koji nikada nije bio u Bosni i Hercegovini, morao se oženiti Albankom. Pa onda ovdje treba se ženiti. I vi oženite Albanku, je li tako? Da. I kakav je život s Albankom bio? Dobro. Dobro, nije ništa govorila, nije umjela govoriti, ništa sad umije govoriti jako
I radi, baš dobro, dobro. Naučili ste bosanski? Da, da. Pa ja hitro sam naučila. Bila na staro njegov strina, Nusata Džajvet, kako se zove, strina. I kako ni bi rada, kako ni bi zvorili, ja bi primila. I njima drago što sam ja odmah primila tu naš jezik. U Burak su 100% naš narod, svi s Bosnije, pa tu se ne govori nikako albanski. I jedna nevista kad se udaje u tem selo za 3 mjeseca, onda samo će govoriti naš jezik, nema kud više, pošto stara čeka, ta svekrva čeka, nevista daj malo vode, treba to naučiti, nema kud ona. Jedan od predvodnika mlađe generacije bosansko-hercegovačke zajednice u Albaniji kaže nam da je uvijek po svaku cijenu važio nepisani zakon čuvanja maternjeg jezika. Za nas prva stvar što je bilo je bosanski jezik i zakoni bosanski običaj. Zato smo se mi uvijek borili, da ništa ne zaboravimo. Ali smo nešto možda malo zaboravili, ali mi smo se uvijek borili. Za nas je prva stvar bila Bosna, Albanija je bila za nas, eto, živimo u Albaniji, treba da znamo nešto za Albaniju i ostalo. Ali Bosna je uvijek bila. Nije smio niko u našo selo da priča albanski. Trebalo bi samo bosanski. Nema drugih. To je bio zakon. I doista Muktar naselja Kodžas, u kojem živi nadpolovična većina Bošnjaka, sa izrazima dubokog poštovanja govori o iskustvima sa BiH zajednicom u Albaniji. Što se tiče mojih iskustava sa BiH zajednicom, trebala bi mi jedna duga zimska noć da ispričam samo neke lijepe osobine koje krase te ljude. Prije svega divim se što su, usprkos silnim problemima, a posebice u vrijeme strašne diktature Envera Hodže, uspjeli da sačuvaju jezik i običaje svojih predaka. To je bilo vrijeme straha, ali su oni krišom u svojim domovima govorili na maternjem jeziku i tako ga sačuvali. Svaka im čast zbog toga. Nažalost, jednom broju ovdašnjih Bošnjaka nije pošlo za rukom da sačuvaju jezik svojih predaka, ali jeste duboko osjećanje o svom porijeklu. Neki ljudi, kao što je moj djed, došli su u grad da žive. Nakon toga, rijetko su se viđali sa našim zemljacima jer je bio takav režim, tako da nisu uspjeli da od zaborava otrgnu jezik svojih predaka. No mi smo uvijek znali odakle potičemo. I danas moja djeca i unuci s ponosom kažu da su bosanskog porijekla. Nikada u životu niko od nas nije rekao da naši korijeni nisu iz Bosne i Hercegovine, a Albanci nas zbog toga cijene, jer nas doživljavaju kao karakterne i postojane ljude. Usprkos toj činjenici, pripadnici BiH zajednice danas se nalaze na pravoj vjetrometini asimilatora i susjedstva. Sve prisutnije priče o pokušajima pokrštavanja od strane Grčko-pravoslavne crkve i nekih kršćanskih organizacija iz Italije imaju svoje utemeljenje. No tim pokušajima ovi ljudi za sada uspješno odolijevaju. To je naša sudbina. Mnogi od nas su se raštrkali, ako može se reći. Mnogi su preselili se u Italiju da rade tamo, najskoli mladež. Ima tamo, ja sam pričao prije jedno 5-6 mjeseci, a to je znato, ima, moraš tići selo kao u Borku, samo s Bošnjacima. A i tamo oni čuvaju naš jezik. Zato mi je drago. Ja nisam živjela ovdje, živjela u Italiju 8 godina i sada sam došla ovdje i za Bosnu znam što moja mama zbori i doma ovu jezik. I naučila sam i kad sam bila u Italiji, zboravamo doma ovi jezik. Nažalost, u posljednje vrijeme BiH zajednica je izložena i svojatanjima od nekih vrlo agresivnih političkih i medijskih krugova iz Srbije i Hrvatske. Čak su im i udžbenici za školu i druge pogodnosti nuđeni posredstvom ambasada upravo iz te dvije države.
i svak voli i želi da nas okupira, nas, jer smo mi taki smo oni dobra srca, dobre duše i oni svi volu i da nas shvate Hrvati kao Hrvati, a Srbi, Crnogorci kao Srbi, njihova manjina. A mi pripadamo, svi znaju da mi pripadamo i oni znaju da mi pripadamo našoj Bosni i Hercegovini. Iz Bosne i Hercegovine ovu zajednicu prvi je posjetio Reis Ulema Efendija Cerić, a potom i parlamentarci Šefik Džaferović, Mustafa Pamuk i Nikola Špirić, te još 3 delegacije. Dolazila je delegacija od Mladena Ivanića, dolazio je Pavarac, dolazili su delegacija druge od vlade na čelu Pašić Zijat, Abdo Hebib, Edin Mušić, Adem Borić. Posjete su rezultirale brojnim obećanjima, od čega je samo udovoljeno zahtjevu BiH zajednice da se u naselju Borak otvori škola na bosanskom jeziku. Suglasnost za to bez problema je dao i albanski ministar za prosvjetu Polu. Tako je u ovu školu krenula prva generacija učenika koji imaju obavezan predmet bosanskog jezika. Kada uđete u školsku zgradu u kojoj nastavu pohađa 208 učenika, prvo što primijetite je slika None, odnosno Majke Tereze, tog simbola i univerzalne vrijednosti u borbi protiv siromaštva, a tu je i neizbježna slika Starog mosta. Ko će čitati priču Tri mrava? Ko će čitati od vas? Ajde ti, Cigić, Arno. Gledao sam jednog mrava kako ide tamo amo. Naput nađe zrno pšenice i sjede ga odnijet, ali kako zrno je bilo veliko, a on tako mali. Dobro. Stari učenici ove škole svoje znanje o jeziku i postojbini svojih predaka nose iz svojih domova. Bosna mi je puno draga, drago mi je puno da zborim tako. Meni Bosna puno drago da idem da gledam Bosnu kako se živi i šta se radi. Što se znanja o sportu tiče, najmlađa populacija malo poznaje sportska zbivanja u Bosni i Hercegovini, a i sve da hoće do dresova naše reprezentacije sa imenima naših nogometnih asova ne može doći. No trgovci iz nama susjednih zemalja opskrbili su ih dresovima svojih selekcija. Čiji je to dres? Boban. Koje još dresove imaš? Imam Stanković, Sim, Mihajlović. A imaš li bosansko-hercegovačkih nogometaša? Nema. Zašto? Nema uda. Ovdje nema. A da li bi volio da imaš? Volim. Kojeg futbolera znaš? Barbarac. Saljanović. Od sevdaha mujo, od sevdaha... Kada je u pitanju muzika, stariji uglavnom vole slušati i pjevati sevdalinke. Srce moje, gorek jada nema. Od sevdaha srce moje, gorek jada nema. Vi ste ovdje rođeni? Jesmo. Od koga ste naučili tu pjesmu? Pa sam, iz televizije ovako. Čuj pa pjeva, ja znam. Ono što je vidljivo, a ne pripada bošnjačkoj tradiciji, su albanizirana imena i prezimena, posebice mlađih generacija, što se pripisuje režimskom nametanju u vrijeme Envera Hodže. Ne zna se međutim čiji je utjecaj presudan bio za stil izgradnje nadgrobnih spomenika umrlih Bošnjaka. Čak i najstariji mezarluci imaju ugraviranu sliku umrlog, što svakako nije svojstveno bošnjačkoj tradiciji. Međutim, ono po čemu prednjače pripadnici BiH zajednice u odnosu na ostale u Albaniji je izvanredan smisao za biznis. Obitelj Klarić jedna je od najutjecajnijih na tom planu. S tim da je naš biznis glavni danas ovo niskogradnja.
puteva i ovako. I što smo onda napravili smo ovu dvoranu tu, sportsku dvoranu, se igra mali fudbal i koje valja za selo, ali i za ovu okolinu. Albanci tu dolazu iz Tirane, iz Drača, iz drugih ostalih gradova, pa igraju fudbal. A imamo onda i još malo dobrih gostiju koji su nam ovi iz ambasada, i to iz ambasada bivše Jugoslavije, iz države bivše Jugoslavije, iz Hrvatske ambasade, iz Srpske ambasade. Oni su nam puno puta gosti bili ovdje, s kojima, iako mi se nazivamo Bosanci ovdje u Albaniju, ali imamo jako puno dobre odnose s njima, znači s Hrvatima i Srbima. Lanac restorana i benzinskih pumpi uz autoput Tirana-Drač u vlasništvu je obitelji Jamaković. Benzinska pumpa i ovaj restoran poznaje se u cijeloj Albaniji da je i ljudi se ostaju neki sastanak na benzinskoj pumpi gdje su Bosanci. Zato mi smo se borili da se čuva naše ime. Da se uvek spominje bosansko ime. Hajro Mičević i njegova obitelj vlasnici su supermodernih restorana u kojima se uglavnom organiziraju svadbe, suneti i druge svečanosti. I ovaj lokal sa trojanskim konjem na obali Drača vlasništvo je Bosanaca. Ipak u Draču je najmoćniji biznismen Abdullah Mušić, čije poduzeće je za tržište sagradilo 10-ak objekata čije vrijednosti se kreću od 2 do 5 milijuna eura. Želio sam da ulažem i radim i u Bosni i Hercegovini. Kada sam došao u zemlju mojih predaka da realiziram svoju želju, vidio sam da tamo žive prijatni, dobri ljudi, ali sam u pokušaju da počnem sa biznisom brzo shvatio da je za tako nešto stanje katastrofalno i da ima puno prevaranata koji su me opljačkali. Predsjednik ovdašnje komune ističe da su svi ljudi i svi biznismeni iz BiH zajednice vrlo pošteni, sposobni, ponosni, školovani i vrlo utjecajni. Sa njima ima perfektne odnose, ali žali što nema institucionalnog mosta suradnje između Bosne i Hercegovine i Albanije. Most suradnje trebao bi biti na nivou ambasada. Međutim, toga nema. Niti naša ima u Sarajevu, niti bosansko-hercegovačka u Tirani. No mi imamo više od 10.000 ambasadora porijeklom iz Bosne i Hercegovine koji su ugledni, korisni članovi albanske državne zajednice. Zato je zaslužno i bošnjačko udruženje Zambak i njegov lider Fikret Klarić. I mi Albanci smo ponosni na njih. Ovdašnja bosansko-hercegovačka zajednica od svoje matice Bosne i Hercegovine ne traži puno. Primjerice, bili bi zadovoljni da vlada iz Sarajeva ispuni svoje obećanje o slanju učitelja bosanskog jezika koji bi radio u školama u Draču. A drugi nam je problem da vize. Tu smo onda pali na koljena. Svi kad dođu ovo, vamo obećavaju nam, nećete imati problema, makar s vizama, nećete, pomoćemo vam, ali na kraju onda ispadne da nam treba putovati odavde u Makedoniju, pa iz Makedonije vratiti se ponovo u Albaniju, pa onda putovati čak za Bosnu. A i to nam treba garantno pismo za to. A kad znamo da druge manjine, recimo srpsko-crnogorska manjina u Skadru, dobija vize bez problema i besplatno. Samo ako su članovi udruženja njihove manjine. I dobiju vize za 5 minuta. Za mnoge članove BiH zajednice u Albaniji posjeta rodnoj zemlji svojih predaka predstavlja samo san. Otvaranjem Albanije prema svijetu, većina njih je uspjela uspostaviti kontakte sa svojim rođacima u Hercegovini. Međutim, ima i oni koji zbog kratkoće dozvoljenog boravka u Bosni i Hercegovini to još uvijek nisu uspjeli. Ja želim, ama nisam mogao naći moje porijeklo. Bio sam 2 puta u Bosni i Hercegovini i u Mostaru i pitao sam moje prijatelje kao Lutfiju i drugi Abdullah Kapetanovića i sami drugi i nisam mogao naći. Kako mi je pričao moj dajđa Alija Kapetanović, on kaže da je vaše porijeklo iz Tasovčića, jedno selo blizu Čapljine.
A drugi mi kažu, vaše je porijeklo iz jednog malog grada tamo počitelja. Ako Bog da, ako bude zdravlje i života, iću još jednom tamo pa naći to porijeklo. Mi od Bosne očekujemo samo da nam priznaju da smo manjina bosanska u Albaniju i drugo, i da nam to ne priznaju, dosta je za nas da se mi borimo uvijek, da znamo samo bosanski pričat i to je za nas sve što imamo. Jezik i kultura bosanska. Gostoprimstvo i svu ljudsku toplinu pružili su i izbjeglicama u vrijeme krvavog rata u Bosni i Hercegovini. Pomažu i svima koji iz naše zemlje dođu na ove prostore, a prije 3 godine dobili su i novog člana zajednice koji je iz Sarajeva ovdje postavljen za direktora Mercedesovog predstavništva. Fasciniralo me da su zadržali običaje, da su zadržali jezik, znači da žive, da su zadržali onaj način života od kako su otišli do sada. To me fasciniralo zato što je prošlo jako mnogo vremena i prošli su jednu diktaturu, znači, koja to nije dozvoljavala i ipak su to zadržali. I opet i dan danas se drže zajedno, pomažu jedne druge, kao što su i mene pomogli mnoge stvari. Da nije njih, ja možda ne bi ni ostao više ovdje. Iako ovdašnja BiH zajednica živi dobro i sve bolje, u njihovoj priči se osjeti izvjesna doza gorčine zbog iznevjerenih očekivanja od njihove matične države, za koju, dojam je, imaju iluziju da je uređena kao ostale u regionu. Samo vi, Bosanci, niste nam dali nikakvu pravo da se školuju naše djece tamo. Dosle. Pa šta će biti dosle, ne znam. Evo, naši Rumunci, ima dosta vođa Rumuna, ima i preko 100 i kusur studenta što studiraju u univerzitetima rumunski. Kako more naša matica Bosna da nijednoga ne školuje tamo? Evo, mi smo blizu penzije. Ko će ovi jezik predavati nakon malo vremena kad mi izađemo u penziju? Želimo, imamo djece pametnije koji dobro pohađaju i dobro uču. Kako im se nemoguće, ne daje im se ta mogućnost, ta pravo da pođu u vaše škole, da vide vašu školu i da uču tamo. To bi velika stvar bila za nas. Svaki znak brige matične države za BiH zajednicu u Albaniji doista značio bi puno. Ne samo zbog njihovog interesa. No nada u tako nešto polako nestaje, pa sve više ljudi shvataju da se moraju kao i do sada okrenuti sebi i svojim sposobnostima, mudrosti i ponosu. O vizama za Bosnu i Hercegovinu i šansama da ih dobiju kako bi barem na kratko posjetili postojbinu svojih predaka sve manje razmišljaju, a o mogućnosti dobijanja dvojnog državljanstva nikako. Ipak, Tirana i BiH zajednica još uvijek zovu Sarajevo, ali ih ono, čini se, ne čuje. Bosnija moja, gdje si ti, preko 100 godina te tražim. 100 godina daleko od tebe, kao siroče bez majke. Rađali smo djecu, ženili smo se i umirali smo, tražeći tvoji među zvijezdama. Tako, gledajući oko sebe danima i godinama, proživjeli smo ljubski zajedno. Bosnija moja, naša Hercegovina, Sarajevo, Mostar, Neretva, Banja Luka, naše selo, naša voda, naše ognjisto. Samo zajedno, rame uz rame, mogli smo preživjeti bez vas. Toliko daleko, toliko daleko. Sve je vaše, bilo našem vijeko, i kamen, i trava, i priče oko vatre, i pjesme, i zvadne, i piće u kafani, tamo da odem i duša stane.